Okay, kal siwebe paingos kaywa. Piloke ashlowosan wikatyang tekin pasasa ba nga siya lang Okay. narang na uya nga tekin Triscoll. Tekin Triscoll piloke ashloman kade sipelas na uya ko kade siya gudakan sila ke sette. Parang iti na list siya mas uya ko. Parang katkipain ko was kung pinluwikat long lips lang mo di ka check your life. Tako. Tako shuang gde shamram gnetin alla is shbesi maragat sham lays ni na kat sham len na kayo kishbin lockdown sing na kishram gda mitki gda bashna meta ngayon sa ngunin ni guest sa kulash ngayon nakat sa bashna mit taking Driscoll Driscoll how kumbaga Wala po ko. ano ngayon lays na mga sham jung Galilis. Awit du är bara sham zafla Na. kapel lang kulong be kumbaga da mo kulon sing okay stand by What? keep the truck you can move it Oh, yeah. keep the truck just so I can move it no so we can close the gate Okay, kal insiya bain ko was kayo kulag ashlo san on a ghostly ngayon is Shirley Tara ang Ashfin in Ontario, California taking Triscoll Ashfin in Kent, Washington nagdisram kun kunokon nag-set teo na kunokon siya ngayon on a was diyan marita nash ke Micah sa taon ko for siya ni kasingaw on ko siyan na si Fen kunokon siya ba kay Kuhtasrihk ke Lokoalok nakatkipain ko was midlig de vast na meta taking Driscoll pain ko Kayo ko sila. ngayon siyak sum kumin siyak at rin lakot sa vast na met taking Driscoll Alright. Irasalan God kata kani pray. Siwe basta yetom kat flat lash. Kulo malap na siyum ke mo lash. Kirat kanda kani ki kasingi. In matayang na ke malutut lo mas yamadash. Agat nga siya siyum kat lash. Nanak na si kesta kalmen malutut na siya. Igasta in siya sinakula na ke. El di kat kadin kan rek makin. Kulo malap ke kama kumesi na sin mat klans aplom. In kain ketuin fakat kastom. Kipel singi ki katatala pela. Efin as lockdown da sakta kastom sak nak fashiya. Kulo ke o yesi ma kum gasan sa damle sherlenge. In kain sang na silen kain rek makin. Kalim nakewa ma ashrol ki plan computers. Ka technology in kain. Kaya ka din lash ka kin ki kastom. Kikatandang ke maliti sila mingi. Taka pe fall na kipela. Ene na nakinan ka siwas. Patin direct makin kainin may paon. Masa fall na sin matwiyas. Siya katfin. Eli kalme ata na kadinarain fall. Anas na sin matwiyas. Kamat tamas. Panagat kulo na sin kat papa. Lal fungi label siya katandang suman malutut lo mamay kesta na siyas. Kalme ya kadin kan lash kakin. Fall na kimams masla. Kulo malap na siyum. Kat private kimatwiyas. Ke ilya ma rela fosya class ke belsinge in na kan katle tasakta ke katka na yum ke kaslom akkalemi na siya kadina ta lakat fungyang na siyum in mana kewa ken wan na tum Jesus Christ katikia maing kewa nan bom lal fungila kolom lal met melom evel kesta na siya kat pragen wan na tum Jesus Christ in fakulo amen ay lamalap. Okay, taking Driscoll kung kulag yung pricing and ginavas na nag-announcement last right Right. taking masimit in pain ko was sa mga wikat
oyega inge. Anak ko sukle vakat live pe oyega. Sibesingan pag ispin lockdown ke COVID-19. Wangin lang mit kain lamalu nge kaulin mawang medaluwe. Inge na news benia ki na masafla siya mitsingaw. Na orakat ki akflet yung mama ash matakatakas in government law so federal state na sibe local leaders masing agi show na siyong dali Levinson website sila CDC nga dali nga tweet dilaliyak news min commentary ki news nga katal force nga yak na kung sum na long na ikin wadin mga fact nga din pa nga President Trump, kung long announcement lang, kung long announcement sila Dr. Fauci nga. Na dahil filiya kan mga ask website, nakat na na yung galit. Si Bela dahil nga pa, in action kila, fashionly klan mas saying ngayon. Na katsang araw with an area, tasok takat kila show kumingkalam kila, parang mas na yun na, kung pinso na website nga araw nga kung liya state gas nga, Washington State, New York, California. Pang state tuluma pause cases reported well. Na kung Pinas ke states nga, na kung liang akos ma-affect na suman, di kalmi ba kat syutlelal fung ilasyo, ta akos ma-affect na syutlelal na akos. Kaden fin mo in tweet dito yun Ako, sang kada shikpelan, ta shok ta, akflet lon, shok akflet yekat lom suman, or ni se uluman akflet yekat. Washington State, California, ngashwe, tingin ko ilash pe we. Ilash Washington State, ngash California. Na kumiliya na website singa ta na, and California, ash cases, yafa ko aling a luwa reported. Na, ingin na, and California lockdown. Orik malasha, got this word mag office, sabay me got na lom siya tanda, orik mamdak yung Friday for the next 2 weeks. Now, our pao uskat me nan siya nga Pidan mo mtasang yung gaslan ka. Ning kat siya nga, actually kila tayo, faculty ka gaslan ka, nagkisipin lamalong yung kauli. Pero kaya siya ram mi siya nga Kunokon sige sette, nagkisipin Takalutu, get Fuan link itu, akfa siya alu kanon mo alu nag-sendrian. Panang ganda sili ko kung finish lom chuman, tako wigat yan. Kung finish lom maningin na tako wigat yan kung long gaslan ka. Na website sing asya kaya kung pwede sum na kaya kung may liyabangan ctc.gov pa website silang na kung liya PN ma affected mostly nga. Kung liya masing along siya masing ngayon. And may kunisyash ken sige. Kung sum na kaya natin kata siya kung liya kuha ang pangan kuha mas cases singa luwa reported. And away as cases longo reported. And Micronesia, Marshall Islands none. Micronesia none. Naigin awangin na or kung finash ke state mo kumash ke ngayon, akos ma-affect na suman. Akos, matagi green bell na. In mo connect yak unwayan mas ngayon, na kung taflok na ke business as usual. Tayo na, akos ma government fakan, may kat finakos, may wona siya. Nangaki na, we say stats nga kumin liye, finakin cash kumya. Kasi kumyang kaya po, Sir de Triscoll, taking Triscoll na lifeline na kayo, siya pa, may kaya mit ko siya yung ash love silusan. Na meg din na ro, siya may gaslan kat, kung balik TV, nakalilash may sili, matagawigat yang, inlong gaslan kat may paisang kayigat, ak possession tanin siya, may posing na mit layoff, posing na mit ego-flare, may wengin lang mit sumurek ma. Naora, makunak ko makatakayin ni pangapel sa mga fall. Alla fall nga kumin tari. Tuwira national mo ito. Katakayin ni. Takayin ni mukuy. Takayin ni ay le. Nga fansel taking Triscoll, Lamisa Frank, taking his ke lutuwe. Le. Alulasha, kung kita ka, basta ke alulasha, kung kita ka, relative message ke StreamYard chilash ngayon. Tako, akalim yung mga sector bakit sa payot links nga ni Uru.
Ash made my pasta si my yak fashion lolitu ilar magin mala so sumni ke pechilal si fena na nga fa mga paingi pel mga leaders ki alula siya inan tuyak akalim yile ki kolon ka e kanausla virus yun inak kaya mo ito igden te kaya pala mo ito o gden sang kastan ka tin sa kaya mo ito la so inte liak news o in so breathy pa pala proy na sin ka siyak ke kasulan ka min kapos yun pakatil kin kalim niya il palem ka pangay kapos yun ikin no il palem ka min God alla na som leistelakel. God alla som leistelakel, God alla sang malan felo. God alla na alla sin malan felo. Creation say pa masing sikyak. Ngatig over spiritualized ang akay ko. Akay kum gen ko maswa. Chikimot ko. If you come to read the Bible, na pro me pagdem na lom jaro. Chikimot ko. Wang na pe. Like TV nag modi gel ya rerun ke TV ang TV nga wang mas agash got ke but hindi sta bella shi rin ka proy na sin ka dilan ikas putalin siya sin use misle ke masik na siya kuseng eh gdette alle force gdette alle stressed out men ti fushesh ke kumin direct ma yena ke yene kum do it direct ma ti ma fushesh pa ilya na yoks the shock the cut mo giban na ba ko in isla para kat dayining nga para nga taking Triscoll dayining nga kat tige shbela sha bakiten ak fashi gaslan kat sa ma ash ma sikat to sin chishkin fact this an kashako da pa ngi kumita ko wiga to finja ka ba kuminin se o gaslan kat taking Triscoll Lumalap tama na siya lagi may fact ma kumakalimyangan kulobe ke website si makom akalimilan CDC-ngan na ke center siya mata akalimye kainin mas nga hindi fashilik na yun metlasha aspa ipsilak si Vena yun na Washington ke iplan public health yun na naraban ng ngayon na nga nakfalat siya fact lalosa kasi ben ngosh mata ka kadin karangan metlasha in karangan kadin te we akmoye la fashlan mas nga finan yun na looking back na last year ke katanda finan yun na katmet ko siya pa we akmoye la fashlan missile sing at asin kunyak in fashilik na finanya na pa ng public health da siya can coordinate na siya when ash cases slash ko siya ke na pa ng masing at siya ikla na ke pandemic siya mga sinom singe siya malupe na sinmetla siya pa inakos fin pa na ke belin na alu belin matawak katkan matasano siyok sin matawak si del ni tar na katpasom ke alu na ingin na kaya kauli alu ana kadin kaya tek sumba na kaya alu kain mga na kadin di mentality la sa lafa kaya ke pangkat kadin the way ak fashila ka kyokilik mas singa akalim yema inti ala kaya lamit singaul na kadin social distancing 6 feet from one another na ina rin akalim yela 6 feet si benangan kat fin de karangan kada 6 feet under the ground pakalim yeka amal siya lang siya nang kinmasifong alayok si peka din should have Lokoalok ke ramon kun ke meto ke belsima shvek Jesus meto ako shvek Jesus fakal teatule ke sidanil malenatule el siak la meshikla la fungilasha katshaka krom singal dolu fosselu fong inakes makunji kat kadinak falati met kol finena umvengas na ke fossak tolungan pangan fossima ke belsima gospel da na finen ko shaya simle gailan angel mo Mr. Snow, basta si may fulay la cospelin matawag finan ko siya. El siyak silga. Makum fact na si Mr. Snow. Aso iya ki payapal si kumsin sit nga. El yak si payapal si sang Mr. Snow lang lan ki rom singal dolo, fastolo. Pange, esak nakflat si yakum. Tasak ta, fin ka taramaw. Nga fact ko ingi kispin makatash kaya ba. Ngalawi nga nga daga kidelikasta siya in we act fast si be. Kunokon si masikyak. Anyam dashkim len misengia kai Kuhtasrihk Lokoalok ngafin ne Somali litu congregate we made litu kanga fin de akfalati masap fineno esoek bojen braila kana yurin God sinsiak singan da kana sitbe na banang ke ash medium singia ngakulo ke invitation kumra namle shirle mayen kumpa awiye medium singe kadin kanurek maganin lash ka kin gastan God banang
ke kum lela elosin kan the correct magan quality ke sham lalosan in kain me kalim resolution on kalim factor lalosan when yung along pe message na si matakasil governor Carson finan ko siya ke masinga ngatigan long kada mile factor mag-spend technology na banang tagana sikan kain pasiselen fakulang walap na sumke ki kumikas sa shangal singe might mind na kaya kum kain sapten da alom sila kum sang linkan idan streamline akademia mama kasimit kol finlang si faklaki pa singe men be fakke ki e pa bolo si agos foson kos nikun la sa makat teto ekan kanaus kat lebe kanuni ka dibe nangalin siya ako leben ki malutut si mas nga mayen esam kun ki oyen mayen nga finorek magan oyen look me oyen Kuhtasrihk mga ipatadi pa na fa tamo sila Tröskel, kal det just kum kullangan be highlight the effects lum na ke kat gesan sin ana si pasta ki guys ko mit kul ge guys si ali las ko saya kum ko inda ko orela message lo man insane kati nagtime weekast na ko na gdo should link on na zoom na kum akfashi makumrad kide dana in the background na kum akfashi malawan ni kum na guess na kum kali min malal fung isuwas le inge na mitla so mitya la so ke tole layakat layakat ki masikya ngai foko finpay la katil ko ligi man na kayo foko mga ilde la mga sikya na panang kot mit kullash kya la so vinte gas la na mit lash kya le tole na sipesi pe marangan we fact la dig interest ko nagigida na flight ma aquaklan no kumli kawaklo ngarbagi na ko scalam ge ngarbagi information technology na kawak mga kada colleagues lang dahil pa audio visual AV lan alu lalap dahil pa taliyeng video ka stream line ki kasi alu know na oro ka da sham na madal fa mga charm madal fa ansik na pa basta la siya ingin na ilchikilan sum na or live streaming may kya alu dahil kan sipe osin lo malal dahil nga malal dahil si Fena malal mula pa lo mulal dahil sa sumurek makin min pa nga mag government fact lang na oro para tingnan fact lang ay kadiges lang na sin ay na si pasto finan Seattle ko Kona ko Hilo ay na si Honolulu ona siya kung kung finlong siya akademia that's about links siya kumin mata ko orala pa siya mait lash kya lash in kalim gele pangay mit kul kya alu siya kati tuyak ke kolon kan ko tu fin gaslan kan in kanaus lama si siya nilsin sa akfos si kotya di pwede nakshik pa ito di maktakshik may ito ori malalo sa dahil may ito nakalos le Nangasa mga in biden tuyak kanaos la masedo na ron tuyak gaslan kan hinakay longleng kan pangish pesila siya naoro kitigil just ko ta may pa nang katigas na si uskayo kung finlong si tako message siya we message le dig interest ko tigni siya na ko let me share friend le kal aki akfashi alu laga ge plan bel singa akademia na kede set up station se na spurt link singa no room na kede gasha kumpe kuminole alle wo la ma kumbi siya makiam da klans ba ka ta mitiga shogi multi da atti sang mayul yak la na sinkat fin bange titela gasilash nga sisla pelyo nga shoot the best of the best mga vasang na singat. Finne yok molo, finne ma-free nga term magun, da shokta, ma-free nga kumis, quality gan, alle, questionable. Ta nga fakin na kem, kilan sa plok ko mo, let's give our best, katsang koyesh na phone na, finne telecast kumakikumla, ako la screen na tuman, ako la lighting luman, managawa ko min masyam na kung awal cut falet le nasi, cut sa kola nasi, cut na kola nasi, sa yok la lang sila.
Nabangan si Belasang, ama ko si Callum ke, finja ko si Callum ke, pain ko Marcy Caden Keslin, katila ko bigat ikay fo nga pam si bigat ko ikak, lumalap ka asloman. Na Mitsiluma like yang Sherry, Sherry, Samrad, Rebecca Charlie, Ruben Paulino, Shuicho, Perlet, Tara, Shue Aloka, Long, John Kosaki, na damulal balikan Totolende. Na we kung biyang Alec Pearson, Carmel Calwin, Marcy Caden. Kay Geslin. Na kung malap na si Wasko, kita show naging malututla siya. Ang naging akala niya piya kita show ang kita masyam-syam kun. Si Fesi nga syam kun nam siya nga nagusli nga. Si Fesi nga sa magla nakyop kini kukuin mo kanili. Si Fesi nga fact mo sette kai katasha siya ke Lokoalok. Mwe Read kasha nga nash ke Micah on gosh fosya nagisingal duwan. Aş ipluwo gemerit singen. İpsemedan pa fosyan kisken luwan. İpsemet kan şamşam kan makuluk. Na ipseakluwen pa singal dolu kisingalon ko şan şamşam kan kayak. Makuluk kayak. Kum diye Paul vakle gasing lang the wages of sin is death. Molin makuluk pain mise. Na Michael Sham sila Michael ngayon es makinya talaga ni Israel ke oya lalos weng chuda ke oya lalos ke siakusten lalos na may reaching Sham kita na ako may sum na ke Bible nata siya then sum na ke Michael sapta on course for yan na kasi on course ang nakyok likumin mo kandi na kalit ipsimedan fosya naging fosya luwa na naging akali elri daw Inge. Siemet Finland met ele ito insang sin lemkan. Siemet sakla Micah na sin Israel bangan. Siemet Finland met ele ito sang sin kan lemkan. Lemkan ay bang na sin met in city Jerusalem fact. Long kuwas met sa fashion ni na in city ya. Osh maseo kinlom sin met kuluk. Osh maseo kinlom sin met kuluk. Selos is like ingenik katashrihk. Osh maseo sinlom sin met kuluk sa maylos isla ingenik katashrihk. Elos rik makun shikasha kikiyep siye oye nga kasi. Oye kinalidisya nga elos rik makun nek katashrihk in isla kashpayelos. Paing siya mawusik kashkshak na sinlem kato. Pasingal siyan. Nga na manasfa ka na sinmate sa mga may pounds to shikashak kikiya. Shikimod ko, kung fin intentional, kung fin non-kaya kins yung kuminaramangan kikatash. Lem ka ni Fancy na sin Micah. Kung ngayon naknas na sinmate ni Faka. Kung finarabangay intentionally. Kung marabangay kasi nakluman. Kanlang, nga na si Menge Fakya. Mas nilang Israel ba Trump ganyan. Na Paul si factor bukla Corinth, le mulan talaga din Israel, simuisak le, nga kumindutut ke. Nakalmiye pa, mulan ko mafinoy nga, katfin met katashik. Katfin met oramawin masang usya kash pa yes, isla malang met saye. Kano yung fancy Micah, kung hanap na silos pa ka. First singal luwan, met cash up lowes, aklay po niyo met sa cash up. Kung usmet na kayo met kikiyep. Sikil na ke sakek lan makuluk lan din Israel ngayon. Michael ti weling malokan lagi masing. In fact, nga siwas ko sa yung nangyay. Kung finis na malan met kinkenex ta, kakatasyik, katsminail, katwala na sila, hanap na singkan met singa fakya. Na friya yung nga kumin nang gagi oyalak kumo, katfinwilin ni katasyik. Sa makat na tuni ka tingena. Sa makat para katantay in kayok. Katsun na fakatyak kimahin. Katsun na fakatyak lilim katam na sikyo oya sa faling aralang. Kung di akakubek, ngaliye matok. Finamulok si Vena. Mulok si Vena, akakubek, may angan si, at mga wu. Tasok ta, katigis lang ang ngaliye na, pangano oyel sir limit.
Ilong si mata katasin sing meta. Aklay fun ye met. Finde masili en na la so tram sing met. Pagan o yelok met. Ativak mo kon kin. At may kigin kan jamon pe. Tamin may nga jamon may nga kikun kalim kela. Nga fak mga tikal ba nga rala wo mo. Kadi guess na si kan kalim kela. Pagan sir da papan na o yelom kim kap kapaya ka. Kumlong si aklay fun ye met. Kumlong si katasin sing meta. Na kilong lan ka. Kilong lan ka. Dili guess na matangan kan diye o yan. May pangang makulu ko. Pangang makulu ko. Di kala mo katuyak ang dancing lutigas lan ka. Nakala nga wo mo. Singat temul ko mga wen siya nga in fact. Wengen na siya nga in fact. Wengen na siya singat temul ko mga sumon. Wana ke Micah fancy din Israel ko nasin matchut. Mais matchuda, il faut qu'elle le matchuda, j'en ai gagné. Mais il parle de ton c'est ma carte il chilela. Israël va dans le carte il chilela. Souffle le chuda, pour le chilela. Moi, when na le dit que il a chau na que medo sapta senga. Para matchuda par non dal met na pekapak, met na wole na si. Michael Trang, dali na Kuhtasrihk club dengan, dali met cash up, as cash po yung so, dali lakal po niya met sa cash up, so may sa malal dala, wag malal dala, dun support maganda malal dala na. Kung dali dahil na may ngani belsi ko may na kung so kulos. Kung may land na en Merki, papel malo sa ilyat kina, perin food pa nga na may tayo pangyak. Suk food, ilalin na roe na siya in esla food siya. Kumilang na, kain kaya nga finte pa finte mga astrologin siya, nga naging Kuhtasrihk pa. Na nga fact, mga nga kumindik siya lang nag-oil lang kumisay ngayon. Sa mga kaya class ngayon, para masik na yung madalas mo siya yung katpalakin kayo. Para nga kung pinakilyan, forla misay ngayon. Dui. May kita, first single dulgi singalan ko siya, hindi siya magkindila, may kayak lang ka, nag-oil sa fall, oil Kuhtasrihk, may kumaguluki. Men di nga siya nag-iipsak luwan. Nga po nga degin Tresko. Degin as may vacuum nag-iipsak. Blamalap naman siyale. Nga lang sim dawak silungan. Inge lakin kay Kuhtasrihk. Lokoalok Micah sham na silos nga. Ipel si sham nga. Masimata ka na siga pa. Judgment silang gat nga. May sikyak nga. Na nga sige nga nilip siya na failure sila alos talik din gat nga tangal requirements dan gat nga. In fact, yung Micah on gosh, first algo siya pa, first sinamit tigi malutut siya nga. In fact, kung hindi first siya nga. Malem ka del fact, tari na siya sila, mewo. Lem ka del fact, tari na sindalik natin, natin at ligi Israel nga mo. In fact, tari na siya los, mawo ilo sinara. Mailin na siya siya, Inge. Inara masiwas, inmoykan lang si Peli na kayawa, and molin si pasisel yurun katlash. Na ke elostena syun nga na kat sham kan fong dam na siya lagi lawsuit sima anan litigation sima sikyak ke kunokon sima tigni siya na la akataye. Ale kalam ke fong ngan fulo ko nak faselu. Fakle kosin long malim gadil line Israel ke nga. Tuyak olem gad fak makum line Israel ke. Lele finala ingin ngayon long makumfakan. Kuwo sa Allah, siya pwedeng kawilan fela, porong ko mananan ka lang limkat, osmasi limkatil, nanan ka matlal ke. Okay, thank you. Sana shakak sigasin, tagakin line Israel. Na bangin lawsuit siya sikyak funga, mekat ilorela sa fall na sindalit na tala, panang taurela siya kusing. Naki, mutan, Mwe Read singe vakla, siya met Finland met mwel, ileta siyang sinlemkat. So ka siya, fasit kos bakat sham kengan. Natam siya lang ha, kinakalim yila, kum sham ke, ilosorek makin may pound sa fall na ke, inays, amassing well lalos ngan. Fakki so ka singal, fasit mo, may cash up makum ace kin genik kuluk, wangin mawo etakal ke. Mul siwas kain mulla mulum. Nga fakin la, mangin na sham kunyak penay ke pelal, mo si siya kilos, taalo ke,
iwan aktak siya ke lift ka singal ya tonil mi fact mo nikko sorek makatarik na sin katay na moed ke ko sorek magin mo sikara kikiep ke lucia ke to asia ka ke pusya na akin na fact na ke maluto singa kita ka na siya la taka na siya ka din si bebe na mot ko caption ke makatarik ke epellash mising la me katorela na sin kat ke warning sil sitari na siya ke kastala sim la kalam na siya ne napangan mama asyuk mga kanvak ke tawag silong may sali na ikesla kalam ngam talip siya kalam siksifena klamalap taon siya le Tito sa kula ke kum sakaw kasa in kaseng kada so nage ipsak lo ba kada kada mea kayak si saram kanya na kayak ngan sumanya ke fos on course na singal on course singal do singal on course na ngayon super flood mapayable nata so singal do singal on course first na gas pa kada read na kacharam good kasi even magdaram good kasi for us kacharam good kasi for so katsum nage first singal do luan gimaing nga matawag kin shot may ongay yan na suwos. Shikimot ko, fact na sila Michael Festival ng Israel. Kimayin kalifat mga fast shot may ongay yan na suwos. Sifo, makimakuluklalos kan. Kali ba, makuluka, usi ongay yan na sin mayetaw. Baka masingaw minisla kaya. Tapos singal dolo ipsak lungan. Inkanaos laki shipin makuluklos. Iliti kanaos lang kayo na mayetaw. Okay, shipin makuluk. Ako vinloy na mamasik in Bellingham. Makulugo siki ak make oyelash maita. Ngatte mo in Washington State kuluk, ngatte mo in California kuluk. The shock ta katyalim ke oyen mit kolon kay sien nga. Finde bebel fakle kaya nakflet jealous. The shock ta silela milos akfashilangan na ke finbangin in nakiplan abortion mo. Paile fact na abortion na ba siya ka kung mugul siya ko drum ko na abortion ma ka drum ko na abortion ma yin uniyelan aw was man dikin sham di na mabusi pangan may tsipe na pangan ka when si may finfel kan rasi awo buwan siya ka kung den kanaus mama ka dilorela Ifo ganal na motot la facting. State luungan il kaywan na akkayipsingan. Nikipen na iplan same-sex marriage. Same-sex marriage, kung niyo yan, pasikat ka Sodom Gomorrah. Billy Graham il faxi bela. Il faxi bela ang kasi ka may Sodom Gomorrah ng hindi oyelash but America. Alle kasyak sin katle. Ifo katle di ka na ako soldala, o di ka na ako Sodom Gomorrah ki oyelang but misingin. Sibing kadalwela Adam Eve. Bugul siya matayan si. Igen na, as genders eat no longosh. May genders eat no longosh. Gipay po, maluwa na. Gipay po la maluwa na. And New York, California, Washington State, Pangin, mga pato ko yan sa mga line ako klangkat. Kung may line to na pangin, kasama na consequences. Oh, it's by chance that parang nga show map sapien nga. Nga Lokoalok. Parang nga show map. Kung hindi nila, tolo maposible nga pa New York, Washington State, California. California el posti Texas. California supposed to be Florida. California supposed to be Minnesota. California supposed to be katin na yan nga. New York. Ibig na yan New York pa nga. Kung may line to na, kung may hanga ko, ifo ko yung pala post na case reported ko yan. Is it by chance? Ako mnikun. Kakatigit naman naklan ka ito. The shock to kung may line na pangan end state to mo. Ano pato ko to yung kasama ko na abortion, same-sex marriage. Nga timagitan siya nga same-sex marriage. Kitan siya nga may mo. Love on them. The shock to fact mas was a good day. Faculous kuluk. A good fact may pang Bible of fact. Naka-fact kin pangi stats nga ito mga check na yan. Matagay ke CDC. Center for Disease Control.gov. Government website si Pangin. Nga fact na mga kuminsibil, lik siya na line na mga kumash kimising.
Yokşipe gidente Samuel, yokşipe gidente pain la meda na genik tafung. Tuyak fang masiwasan. Mit kadang di fa mamoy na long si sa mas ko si was alaw magataka slack look yung charge mo ta shakta may ng fact may makuluko aşkayak na kema o yak lukan bagat kalim ke Micah saptaon gosh for single do lusingan nganju for ma may reaching ako mi line na ke for single do lang ke maingi lan shishkiya ko ma we are read Kimaingi. Ngay matawag tari short. Ngay matawag tari. Kaya ba, kadis sila tari. Gisbin, makulungan na tari. Kadis sila tari. In fact, naman nila, mangan nito ko. Mangan kumib na plugin. Sila tari. Mangan ninsikya. Ang tari, in may short may o ngayon na siwas, kanaos na gisbin makuluklos. Nga kumpinta kaya makulukot, tik siya 4 line yun. Pangas better kan alal fu mo kadalo rega tinik talin lom siya dai din background siya kan digin la may sikya ko kan digin la as un way akle kan digin la as ma lay wole kay kuluk ka nikin da sak ta mas ka ta pa kadal mo yo konsilan kat parang mas sa mo na fin na upe ka check pa na kadal fu mo kadam dai ludin ko o wolan kat na fasika ko siya Kuwas emong etia kubi. Auk kuwas marshal na. Kuwas tailek ma dia coin on battery was katena malayu san va kana usik ke mayo. Kachami gemang ke Victoria. Maba kumrik ma Fiona kumrik ma levitos ke lense. Akom na kaya. Kumrik ma fashion along wala ko siya kum na kaya. Ne mesik ya kumasek. Kumasek, maayos mo na kumuralangan, kumasek, sumte sa mula medical bills lo man. Nasikimod ko, buya na nga kumin akos kat, ntawa kimana ko. Pasikal may kasyan. Kuwasitak na liquid, iya ko in ko siya liya. Pakasya ka kin, finigam di yok wheat, tasyak takat, pango, katori orek mo. Dahil 95, sobre maawal ko siya kasi nga ikot fulo ako. Kuwasa fully oil ligi olive, tayo ko fly in orik makit. Kung marik peng luman na minus na overdraft, na non-sufficient fund. Kuwasa orik wine etiyan na nimke. Kung marik siya panawangin cash panorik maluman. Maing evasikya mayin. Kuwas fast tukun oyet kuluklan lan toko siya finfela. Pa toko siya ikaske. May kulan fela, malan fela. Kufta ka siya naging malan kat. Malan fela. Kung pinta ka malan fela, kung piftulan, pel na kawa, it's proven day and late na kawa. Masigan prove ya kila. Kat pinta ka malan fela, ikadala pulakin kaya, kadala pulakin fitulan na nakiin na lasya. Kimainge, nga fa kanaos ta mit na kewa, fashion nga kuwos, matagal na kewa, factory shock ta hindi kuwos. Na kumriti maritsingan, nga finjak kuming kalim ke. Nga kuming liksyon na loyang na ke, gaslan kat, nga kuming matake. Gaslan kat, may gasyo ya kumpaneng, ewo nga kuming kinash wedok na silash. Loyang naging bilash, kaya kumingin na, shrek ko sumrek man, talom si man. We stick to man. Thank you man, kulto mo man. Angeta ni. Angeta, filefon na tuwasan. Nakadagi nga fact, kaya. Kung pindaba siya nese, may kumang, kung tayo ka, kung ka, may ndala nga wuna. That's the end of that conversation. Kung pindaba, kawak sila ka. Kawak, mawi ko mo, ates ko niyalak. Kung pinsiya ka lang siya, maging kawak ka, mo ito mo dalorek, sama ko may gano'n si conversation na kung matafeng gaslan ka na sales. Yokshibe, nga kung baba, na yung creative. Then the gabla tiknada siya, ang then song, genik, then kung genik din mo ka na siya, ano siya daliknada siya. Binigyan na tiknada siya, daligat mo, hindi ba mga lagafo po? Weng bela, lalgal na siya. May hindi ang lagafo po. Ako na kitlik-tik na. Nga pa basta din siya nga, kaluwile, fari din siya nga, furo din siya nga, korek ma, tako, tik-tik nga yan, kapag kafo, taka, tsura sa roma lang sa siya na. Namo, masisigan si tik-tik, nalutawa lang, katsukol, lenluwo.
Karen naman ako kuluk si cancel ta walk. Yung long lang God flow on me na pa ben som butak kikek la. Pai ka makafo. Ate lo chi sa ko. Ngamo masing sikya kika ta shlom che so. Sista pellash na yun sa lo man. Kung madal kimi kung papa si ona nga tegin ko long ge mo lo man met. Na kumasya ya. Mit kumura kumin tu na fat mo na kum de fashke. Yoxbeg min fashke. Ni sam gas kan sa kala mo lo man met. Liye oye ma sham ram gidya. Michael Trump falas ni sharing. Kapshon na ge mo lo man. Liye la kumasya ya. Mit kumale elia ke masya yang. Kung finloy na ge kapashlo na sin ka atan. Na kumi connect le pia kumi connect la ali ashma post mom sa fal leke. Na kat kiga tak fluigat na urine kata. Masyakin kita laleel yake. Katli gesa ben get na shikling kon tram na sintalig nadash kam dan kies. Yokshupe maing. Kulonchi gat ke mo litut po wata ka na si kom kidan sibe mo ulkin mile ikaw na sum kulok ashloman pain ko me double fik saklo gat fiesta sugash kan so sum kaya kan pel sak de yo chukat. Na bangan mama asting na tegin just nga vlogging ko me na ke bangan kabin program la so na nga dugun ko sham saflan na kidakali Okay. let's go Masime klumalab sin kat ke sham luman de pasal iplan siya kat na sindalik nata siya kanyan do cape singan. Che kumukay fan na kumukay na stuno yesingan. Nga pala ke utyak lak na ke klansa po la ale fungulyak nga vingate katangle nga vinkatangle pata urundan ke ko kataliktik ka nage kom fact pe testimony ke dalik sindu masikya ko yana singa ke belo selutut folo ko si mga siyak silo sala mef kalutut dai kan fact na kasifan na fine now alle me don't try don't bother me nara inge na kespen coronavirus singe dalik na ta siya pa in fitin lomong Payrosh ne. Pange pel sima wala na mataka alam samsam kun fonke channel islam ngol vaslongol. Ma elja guluk na ka sharan guluk katla frok na ke mau. Na nge na arspel na yok silar nin dalik na ta siya. Ikum samsam kun na ke me luti sima kataka ke nge. Fosya na ke singal me kos ka singalon kos na ke malutu singa ke fos singal toluan. Samsam gaksi consequences. Anen mayatan mataka ke injustices ke nanan ka sesuasa. Nara kumakalemi ke fasingal akosla kusmo etia kupi. A kusya masin shelna. Kusya telek mao etia kain on paturus. Ngai sam kawak silak fact na sikla ime tepuka silal. Ngale matnalang simu bakutang si. Pati pigausha. El fakkin la eka singe el som no lam sila imeken la ne som. Kata sipe el folok yak man kala ma si folok yak sa na baba singe na o tur mai ni melala. Na kasila el fak na sila lange. Manel iske den ganik o lange us paraile ga kuya am sangkete ya talikan. Katsamsam ke consequences. Mana yok ba samsam kanya ke. Ngasamsam ke anan lawsuit si ba samsam kanya. Nara awain patla bakit lan la asya ke katorek ma o oye nga sikya ka. Nga naksafi ke fosak singolon ko sa fakla may nga fa sikyak mayan ko was fast tugun oye ko nuklal to ko sa omri eto ko sa eap luusin to ko sa mapuluk na paya. Elos ngait laligi kat, elos loyang na sin, bako siya luo ingen. Nara mamaupe na silo sa sikya. Kaya nga ka, kanausyak lang Jerusalem, may tangit ngange, ka, te sidi na askala na siya pango. Kati, unmait si mali na matayin kinsi uwa pango. Elos kanausyak lang. Nakatfingit lalin ke mula siya msingi ke coronavirus singe. Mama kadale na dashan motiye. Yaw dana ne mensis kadinde nakla isla jamayen kat kanyele na shkat kistoa. Ingi na ekle mawla shamisingi.
nakat kisinsiyakken na aksya ke faksila damasherlang kat chamrang ngapasalla pe fonge ke metla Sacramento ngata takana financiatal in kain week at Christmas ya na ngamayang narun basta lalo sa sisel alfakange kumli mga si Washington relang ay nga Messi ita legalize marijuana nga aok dalbangon marijuana as a medicine. In fact, professors si Mwe panel sila President Carter back in the 70s, 77, 78 to be exact. Inil pa Professor William Bennett. Ngayos kalas si Federal University of Washington. Ilsa mas napuksi marijuana as a medicine. Na fakin la nga fakin la yellow mo kita el fact la mga siya Christmas siya magatwi Sacramento Financial Trinity nga ang fakin la at samram gimasing na lang na mga siya tukuhan same-sex marriage dal akayela na kumakala mi lagi demographic lagi data matako ki mga silang CDC nga Center for Disease Control anda na kat Washington pa we a sil nga siya ang Italiano ki basta siya el prophesize in fact lala kung siya mo ungay ki mga Kuhtasrihk mga siya ito ka nasikan gan ala na long na kela paya na paya mga siya samanya ki pelal apakak ki wiklusom la makus kusrani makitak na liklos elta pudakan la makus tak na lik os kusrani ke in a negative sense Inge nakatkanta ke mga sapal motor lang nga kala umalap na sinkatang na siya lang akan wikom ke malutut siya in kain pipiaw mesive na met nang anwi kom in laska kan sin met wias ma insia ko lain isa man kastan kattekan patati yan kokul and yot kayan may fusyak yakwe kattekan tolang me cold chains ko nang kalkalin pixelo sin jebuke nangalang Sifac lumalap na siyumke pangay mo mga shuru ko flokon at siyum dila may ashroom lala kat fa kalipokram okay taking interest kung gula in paing kum Jenny Sikra gula kum sivakel mi kum buigat oyekan paing kum kultuman tuktungan gula ga ashlo man mile kum gula fancy stavlabe long last fik kung sa mga taga-wigat nga sa mga kaslangan, Marcy, Kate, and Kesling. Kailang walap. Nandang interest ko, kailang walap kayo kung kasla. Parang kapag program la siya. Finsiya, kasing in katfiliya in san kasya ko. Kasya ko ganyan kumaswayan kaya may ilya masisik na siya mising. Kat kayo wata kayo ni ngayon ni na sinsiye di ba nga peg na or rekmasyo pang peg na takayin ni insisila ke mana kayo kadak fashing at ki saka ma tas ma to matak na gachan to ga Allah as line makadak fashing to mga kat maganatari masiyok siya pa bakit takayin ni takeni gaslan ka charmer min gaslan ka min ting interest ko kum basta siya kum taking sila minister ting stage po mga masika kimalan ka na panang kat iskati natin sang malan ka akflet masimal sa sintang akflet lol kilong kalang lal na siya fo ako mol bisenge hindi naksiwas nila masimal transfer de ikaya bisenge kat mol dan fast namin actually siya na national mo ito. Then dem direct national. Parang mas yok siya pero min when mom ko na rin sa dalom siya. Ti paski mas ang ko na rin. Kasi sa mold toilet tissue the way beto toilet tissue. Amek there flow lom siya. Kung connect per rice. Amek there kasi to katak niyo pa kaning gusto. Bakit mo lang gusto ka mo katak. May issue crash ka mo katak. Kasi na katem na masin siya. Minas katak. May sayang hindi may katak ko, kasi tayo may katak. Pasok. Buwing pasok na katak pa na papasok. Nag-launching cut, taking, pangay makatash, askin na. Ngay siya, ski kumram-ram ngayon. Kumali, me. Kaya. Wala na, too kind. Ilan bak masing ngayon Kaya. Ngay, me. Ngay baka singal to la po nga. Ngay tapos po mamvakan in another way. Fin ko mali falet,
Fin ko mala sa mat. Fin ko mala na pangon mas costume. Kasi kat kim makatas kim singing. Mayen pangit kata mata kay nakalimila ka assurin kat. Assurin mo ito. Assurin kat. Nga ako min Fox V. Kadin si Fena orala inventory lash. Kadin liela. Ne Donald Trump wangin mal kanara. Si Fe Commander in Chief. Nga fakin masingi kat initala. Kalan kadil KFS. Katorik maganin sang nakmanas na sin. May tuya siya na fak mo. Puro ngay kat kikumda. In ka siya and zoom. And nakmanas na siya. Nangandabok na fak sila tamal per. Ngayon tamal per. Kadako. I-plus ke siya talaga ako singalu. Amo siya le kung nakmaswak na ki schedule mga asan kadin tabok lamit ma kung may kaya sangling singa na sin airy surface line in makati may atatay lamala. Oh, nake i-plus kasi ko lo pati kinyo sa lakal. Gide to ko kaya ako singalu to California time, the Seattle time, California time. Kalme pa. En Seattle fast tok gigot. En California var fast med. Bara det galim ke virus. Boss cases were supposed to malas California. But top 3. The bird to lang sin siya kluman. Kita ko ke influence like kan ba ausing lom. Nangalal fu yung mga pastor Herbert Sikra. Ila to ko ke au Texas. Au ausing si Texas. Au lash. Napangan schedule ako sunod gasing call page ko sili kasi telegas mas schedule gitari papa pang ma schedule gitari mile ikaw glonchum Rebecca Charlie pain kumbe logo ashloman mile napangan top sila nag-sexual perle Emerson Talenshu ikaw finan Reno Nevada ikaw globe ashloman Akayagum ke klan sa bubuluman na Jenny globe ke ashloman kayo. Na ba ka tsun kabin program la siya lila da katlin akin si Uya ko kayo. Ako ko was fashionamate ngayon na lang broy. Ngayon na liye masikya ngayon broy sinka. Ilay kesa na siya. May gestan suman is sige may gestan sikan jildig interest ko lapan ng nga ko inara makunesh na sinsiya ula siya pa sukat me ona ke me fosse me doon gusto mo doon iba fosse na bangay kat per gula kayo na bangay makatash kini na ngay kaliye ke siya pro na katfligo usla may siguro usla na ke i-concept say Wiyangan proy. Olem gat flat ka na kat ispel singin sipe sang kulamalap na siya. Kikas wala na lom kim awo paspas kat palakin. Finne yok fosh nga lash. Finne yok ilya lash. Dahil kat siyak siya. Kung gasya kat ak frishim danin siyash. O kaya mga lom na ingat kay siya kadin magayin akilin. Da mana kayo wa kapit mana kayo palang galang lo. Patak na fin ilos sa mga akos. Kat kulaga mo dito po inakas mo kanya kat kaya makuluk. Le ash kayak talaga makuluk. Sipin kaya ka mata kaya makuluk. Panang kula kat proy gelos kayo wa sa masin galo. Sa masukin forla. Napnas pa dal gesa na selos. Musin kalim pekya. Paingin mo siya klas na sum. Kashikot, wikat ke kasi neka nakachili biawasin kipelsa. Dahil kung kulaman lang, di kasyago. Kung long pro may siya clash, kung may aking siya wika siya sinsiya, na kilaman dahil kung clash. Kat pro, may ngikinin, it's a fun na rin sa Jesus Christ, kat pro. Amen. 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 Kaya suke, unin kalye, Geltu da nga de ika damdan mile. Digging 12 noon, 12 noon, 12 p.m. mile. Okay.